Fatalo fatu ile sunga fa feanga ya mai. Fatai lava pasta mafuta maneta yao. Fatalo fatu fo ile sunga fa feanga ya Paulo Antonio Hunt. Talo fai mai moa mau mai Amerika. Fatai lava pasta le fatasi mai. Soifua manuia. Fatalo fatu fo ile le usopele ya Miriama fapiti tuvao fatai lava faletua fatasi maneta yao Pasta Paulo sai fatasi mai. Fatai foi fatua Miriama fatasi mai. Fatai foi la sunga fa feanga mai fatasi mai. Fatai lava la sunga Paulo mo fa manianga.
Taila sunga pasta mo famanianga.
Mene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sama. Hallelujah, Jesus. Tuai. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, samari ya oe di ya oe. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, samari ya oe. Tu sama, yeah, I say tu sama, yeah, boy. Patalo fatu fo ia Louis Robertson. Sai lava na sunga mafuta maneta yao bilia leli. Ma lo soifua. Sai lava na sunga pasta mai mafuta mai. Patalo fatu fo ile faletua ya. Litia vito oi kalo fai faletua ole ata wakabi.
Whaptaya whaktua li tia mafuta mai. Whamangia lea tua ia o tō alofa atu ia le ataua tāwini. Kalo whai ma o tō umalawa i nā New Zealand. Whaptaya mafuta mai. Kalo whai. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alola para pai. Whanulongo mai pea I bibi inga o le atua e whapena fwoi na whamanui ai o tātou loto nei tai au. Ioi, sao noanga, sister, Litia, kaptai lava. Whamangia le atua ia te outou I nai New Zealand. Alofa atu I o tātou ainga.
oli le li. Ene vi ia le li. Ya. Ya malu la male unsai. Ya. Fa tai fo I fa fonga mai I vi inga tatu atua amene. E fa tupo I fo le langona o le fia male oli le li amene. Ona o fai fo ona tatu to e aulia mai ne ya so fo I le alofa male anga le o le atua amen. Ya nei nei foi tai ao fa pena foi ona tatu tatalo I le atua ma tu tamapa ia ma tu fafta ia tu tamai la o fio nei tai ao ia ma nei foi ia so fo tama o fa popo mai aso ma tu vola fafta I tele tamai la o fio I la tu singa lo fa yo ma tu vola fafta I le mana o lo nganga pa ia fa pena na fio ma tai tu luina I ma tu Faftai tamai le toto Yesu sauina I mātou. Faftai fo iau angeli pa ia whapenao na fio matola wapi malotoloto I tono o mātou fale. Wa mātou to ela whai manuia mai ai tamai ne ia sofo. I le alofa maleanga li le o lau fio tamai. Mātou talo I lau fio I lau whaunga ina I lunga I mātou lau whanau. Mātou whaia fo nei whasoa tamai I le manuia ma le alofa mai lau fio. Whanau Tama fa manuia le whanungolongo o lau whanau ne yaso mai mātou uma. Ai tele ma tele pia so vi inga lo mātou atua I fo yatu I lau fio I lo nofo ali. Amene ma amene tama. Ya. Ai le I tato atu fo ile ile tato fasoa fo ine nei tai ao ia ai ile tu ua le anganga o le fata lofa o te fata lofa tuai ili pa ia male mamalu o se tato atu no pele o Samoa ia I latou uma lava o lo whapenao na mai moa mai ma whafonga mai fo I te tonu o maota malawa. Whatalofa I le au whainga luenga pa ia le au whainga luenga tutofia le atua. I so se whatawhai taulanga. Whatalofa ia la leo whaaleanga uma lava o lo o ilunga o penga ta whailangi.
Mātou fola le tala lelei ma le upu ma le finangalo le atua I aso oma. Whātalofa le aingo le whātuatua le tino keriso. O te whātalofa atu fo I le suma le whawhiangainga ia Mike ma le whaletua ia Sarah. Ma le nofo alo. Ai tai nane le paia ma walunga o le ekalesia I Manrewa. O lo whapena fo I o na ngā lulue ai le sunga le whawhiangainga ma lona whaletua. Whawhitai. Whamaloa lolofa I le atua ma lona finangalo. Wa mafu ai le au nanga. O te whātalofa atu fo I wo ma pāanga le nei polo kalama. Ai o te whātalofa fo I ina yo ainga uma o whapena na mafuta mani nei tai au. Ia whamanuia tele le atua ia te utou nei tu la le aso. Ai o le tātou au nanga le nei o le Feau o le Satauro. O lo ilalo o le ala leo whaleanganga o le Cropor Kingdom TV I le taitainga a le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta. Ia. Ai nei taimi ia o le tātou wofo I le awhianga pa ia le atua. O le asa na finangalo. O le ase upu. O finangalo tamai au mai. I nei tai au. E whamaualunga I lona vi inga. Ia e whai foi. Ma tātou woso whaleanganga. I le nei aso. I te ute foi ma whea. Ma ngā luenga. Ia. O le awhianga ia nei aso fo. Ia o tātou tusi whai tau. Tātou te maua mai le Roma. O le tusi la apostolo Paulo le ekalesia Roma. I lona mata upu e 5. O le whai upu mua o le a whai fo I ma tātou au tū a te taina I fo I tātou nei aso. Roma I 5 whai upu mua. O le nei, ua ta'u a mio tonu ina I tātou le whātuatua. O lea ua tātou le lei ai ma le atua. O na o lo tātou alii o Yesu Keriso. O le nei, ua ta'u a mio tonu ina I tātou le whātuatua. O lea ua tātou le lei ai ma le atua. O na o lo tātou alii o Yesu Keriso. Ele ese chulo mara. Ele ese tato amiotoni. Amen. Ai ua ta'u amiotoni wina I tato I le whātuatua. So te lei o tangata pa iyo o le atua. Ue na whātuatua. Abrahamo na whātuatua. Wana whetalai ei le atua e tūlai a. Ai leilo e Abrahamo po whea le aru ei. Ai na alo na tūlai o le whātuatua. Na whetalai fo I le atua ia noa e Feau le wā. Le ana Feau e noa le wā. Wa ta'u a mio tonu ina ai o ia ona o le whātuatua. Amen. O le tele I o tangata pa ia, tangata o le atua e whātuatua. O le whātuatua fo I o rā awa le whinitanitani. Na le oti whātasi e marimu. O mai ua whaalongo le whawhine, o le asiasi atu Yesu le ai. O mai ua liu sua vai le loto o le whawhine. A o le whawhine tatane tu lo. O le tala tu spaia. O le whātuatua la o tangata pa ia nei o le atua.
sa whapena na tu a toa la tō loto I le ali I le whātua. Ai, wa tau tala I apostolo Paulo I le tai au le nei wa tau a mi o tonu wina I tātou I le whātua. Ia Yesu Keriso. Lea wa tātou le lei aima le atua, ona o Yesu. Ta oto la tangata pa ia I o le atua, wa lau wa manuia. Wa manuia tangata o le atua, ona o le whātua. Ai mo tātou le taimi nei. Ea o ngana I le upu lea, ale apostolo Paulo. Fena e tau lai lo whātua. Taula lo whātua ia Yesu Keriso. Wa tau a mi o tonu wina I tātou le whātua ia Yesu. E le eise se suafa e mawhai o na whaolaina I tātou wa na o le suafa o Yesu lea na maliu I lungo le Satauro. Wa tātou le leila ma le atua ona o le toto lo tātou wali I o Yesu. A wa tātou o tangata sa le loloa. Ai wa tātou toi o mai tono le ainga o le atua ona o le toto Yesu tātou wali. Leise se suafa e tātou te whātua iai. Ia tātou whaia e alo tātou wali o Yesu Keriso. Pamai whetalai ngā Yesu o au nei o le ala upumoni ma le ola. E le alo atu lava se tasi tama pe a le ui mai a te ia o Yesu o tātou whaitutoa I le langi ma le ola I whamamaha. Na tua le mamalu o le atua. Ai a fio mai. A fio mai e whaile le tongiola. Wa le tala le tuspa I a wanga sala tangata uma wa le o ai le mamalu o le atua. Wa le ai sesi e ami o tonu. Wa ta wasa tawona. Ona tau I le la au le atu lo lava. O le tala le tuspa ia ai. Ua whasa taroina Yesu e le aisana anga sala. Le se sala. Ai ua whaalitino mai le alofa o le atua I le lalulani. E ala ino na alopele o Yesu Keriso. Le ala e tautala I le evangelia a Ioane e tolu fai upes fuma le ono. A wawa whapea lava o na alofa mai le atua I le lalolani. E le whapea na alofa mai pe tasi pe lua pe tolu le ai. Na alofa mai le atua I le lalolani. Ina ia le whano se tasi whatuatua ino na alo pele o Yesu Keriso. Ai maua umai tātou le ola e whapavara. Amen. E leila sisi suafa e tātou te whātuatua iai. Paule le suafa tātou te whātuatua iai. E taua mi o tonu wina ai tātou I le whātuatua iai Yesu. Amen. Au tātou so I fua foi la maola I le neila no langi. Paule le suafa e tātou te whaia ea. Tātou tū mātila le suafa o Yesu. Langa o Yesu Keriso le alopele o le atua. Ai nā fio mai e alu inungo le Satauro. E whai le tongi ola. Ma le taulanga ato atoa.
i le mana o lona toto lea ua tatou lelei ai ma le atua lea ua tatou i lalo ai o le faamalu ma le aiga paia o le atua ona o lea o le toto o lo tatou alii o Iesu Keriso lea lai tautala ai le apostolo i le ekalesia i Roma ua ta'ua mi o tonuina o le nei ua ta'ua mi o tonuina i tatou le fa'atuatua ua tatou lelei ai ma le atua ua ana le alofa le atua ia i tatou i le auina mai lona alopele e to'atasi tasi a le alo le atua o le atua e tolu ona persona o le atua le tamā le atua le alo le atua le agaga paia o le atua le alo la lena afio mai e fai le toniola mo tatou amene o ai tatou tagata agasala ua maliu ai le alopele o le atua ai ona o oe maau o le tagata na faia le atua e lona faatusa paia e alofa le atua le tagata na ia faia ai o le finagalo le atua ia tatou toi fo'i atu iā te ia ua fa'ataʻeleina i tatou le toto o Iesu Keriso ua tatou salamo amene e ta'ua mi o tonuina i tatou i le fa'atuatua iā Iesu Keriso ua tatou lelei ai ma le atua ua sa fai tatou mafili o le atua ai ua tatou lelei ma le atua ona o le toto lo tatou alii o Iesu ia le aiga o le fa'atuatua le tino Keriso ia ue o mai moa mai ma fa'afogafoga ma lenei taeao o le upu a le atua o le upu e ola o le upu e mau ai e tatou le manuia taula lo fa'atuatua ia Iesu Keriso ma lana galuega mae ai luga o le Satauro e tafe mai ai le manuia totonu o tatou aiga totonu o falafaigaluega totonu o a'oga alo ma fanau o nofoaga tatou te o'i ai taula lo fa'atuatua ia Iesu Keriso o le upuna le atua mo tatou nei aso ia manu teleina nei aso i fe'au fo'i ma galuega o le afeagai ai tauina alofa le atua e fa'alautele mai lona finagalo ina ia tatou malamalama atili pea i lona finagalo ina ia maualuga ai sona vi'iga ia o le tatou fa'asoana ne taeao ia ai o te fiafia i fa'atalofa atu i le sunga i le aoa'o ia ulale no foitoa e kalofai fa'atai lausuga le aoa'o mafuta mai fa'atalofa atu fo'i lo usopele aulelei o agalelei agalofa fa'atai mafuta mai o te fa'atalofa atu fo'i le sunga le fa'afeagaiga iā tito ia lea o te va'ai atu o mafuta mai ia le atua le matou tamā ua i'u lē fa'asoa lau fanau tamā fa'afetai tele tamā fa'afetai lau upu fa'afetai le atua i lo finagalo alofa ua fa'alia mai ai matou lo finagalo tamā o ai ai matou tagata agasala tamā ua e manatu mai ai ai ona o matou o le pale ali'i o augaluega fa'afetai tele tamā i lo fa'amaoni fa'afetai tamā i lo mafuta mai fa'afetai lau fa'auga
Ua whaiwina ili nei whasoa ile manuia ma le alofa mai la ofio. Ta maa whamanuia i la tō umalawa na mai mua mai ma whafonga mai. Ue foi na lango mai ma whatasi mai. Ta maa whamanuia i la tō uma. Whamanuia along whanau wani nei lalo langi ta maa. Ia iailo walofa ia ta i la tō. Ia manuia mea uma ta maa ni nei aso na Yesu. Tu maulawa i la ofio ta maa lowi inga. Amen e ma amen. E fata lo fatu fo ile usopele lava ya Miriama. Miriama ta lo fai tu vao. Faftaya Miriama fata simai. Ia o te faftaya tu lava neta ya o fo. Ele ma fai ono tu ua foi nei fasoa po nei foi po la kalama. Ia ai o te whaftai atu i leo whaingaruenga pa ia le atua. Mō lātou wharitua. Whaftai sunga ia o ao. Ti a kono mō lātou wharitua. Whaftai atu fo i le a inga o le whatua tua le tino keriso. Ia o te whaftai atu fo i tuangani pele ma uso pele i le alii. Ia o aro fo i ma whanau. Ia i maise fo i. Ia na i o a inga sa ai atu fo i o whaatasi mai nei tai au. Ia whaftai tele. Lo tō walo lofa i le atua. Malona fina ngalo wa mafu ai lo tō mafuta mai. Ia whamanuia lava le atua ia te o tō umai le suafa manu malo o Yesu Keriso lo tātou ali whaola. Ia au te whatalo whātui ia kele kōrio. Whatalo whātui ia kele kōrio waine sa whasavalu. Kalo whai. Ia o te leo loa po whele mafuta mai e tuangani. Whamanuia tele la vale atua ia te o tuangani whaftai mafuta mai. Ia. Ia manu tele ina ne ia so le alofa maleanga le leo le atua. So i fua.